Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi-ke uyaphila-ke. Mina nje ngicela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke uma uthe usamusha kulona-ke ikhasi-ke leli, noma ukuthi uyaqala ukungena kulona-ke wenze nje okulungile laphana-ke ungixhase, ungaphumi ungacindezelanga-ke ibhathini u-subscribe nje kubiza imali kumahhala nje kusho nesenti-ke limnyama-ke leli khona uzokwazi ukuthi ube sethubeni lokuthi-ke uqhubeke uthole nezinye iy'ndaba-ke ezintsha engizobe ngikufakela zona-ke kulona-ke ikhasi-ke leli kusukela-ke manje-ke ukuze ngakuphuthela ezindaweni njengamanje ukuthi-ke ungabe ucindezela-ke ibhathini u-subscribe njengamanje. Udaba kulethele lona-ke namhlanje-ke la kulethele-ke udaba-ke lo mshini-ke odukile ngesikhathi-ke kuvotwa-ke laphana-ke lana-ke ngiphethe-ke ividiyo-ke yomliza-ke we-IFP na-ke laphana-ke ekhuluma-ke nabe-MK bebethi-ke lo mshini lo utshontshwe i-IFP laphana lo mlisa-ke wenze-ke ividiyo-ke ezama ukuthi-ke a-address lapha-ke ebe-MK wavezana nokuthi-ke MK ifuna ukuwina ngenkani. Ngalokhu kukhuluma kakhulu ngicela ukuthi uma usuzwile ividiyo ema-comment section-ke fusha uvo lwakho ukuthi wena ucabangani-ke ngalo-ke lolu daba-ke lolu bese wenza okulungile nje ungixhase ungaphumi wacindezelanga-ke ibhathini u-subscribe khona uzokwazi ukuthola ezinye iy'ndaba engizobe ngikulethela zona. Ngakho le vidiyo-ke le awuyithokozele. Siyanezwa-ke senithola umshini wakuvota. Kade kwaqala ukuvota kulokhu kwaqala ngo-1994 kaze kutholakala imishini emizini yabantu yokuvota. Umbuzo nje umile sekune-MK manje sokulahleka imishini yokuvota khona kuzothiwa inkathi yeba mase lishayiwe bese nithi inkatha ngoba bese nithi inkatha. Umbuzo kumile uthi umbuzo laba abantu abawubonile lo mshini babone kanjani ukuthi kuloya muzi. Umbuzo oqala lo baze basuke nje bayofuna bawuthole lapho bebenabo ubufakazi ukuthi kunomshini lapho. Umbuzo oqala lo. Umbuzo wesibili kwenziwe yini lo mshini ube semzini womuntu oyi-MK. Okwesibili lo umbuzo. Umbuzo wesithathu yini yonke imkhonyovu ibanjwe yi-MK. Mzani kusiphatha ngodaba emehlweni kwemadoda siyanibona nje. Phela sizonithutha sonke. Nina ninomkhuba ukuthi nifuna ukuwina ngenkani. Eyantshela-ke mina. Yabona nje laba bazi ukuthi lo mshini ukuloya muzi nomnikazi waloya muzi nabaze ukuthi kuzoba nomgunyathi yibo bona impela-ke nalaba bawubambile yibo kanye. Angazibheka eceleni yini nina bomkhonto.